Puyulu re joto ko johar inge Ramdas Besar official re joto ko sagun daram to neto na eji kana ha Sule Padam to photo shoot le chana na to blog kadi bana nyo kana to nyala ban sala Sule Padam ko to nona side le kana adem do na tera mana buru ko do na to rimil ka da ko nyura sisel kana ar nani ko best nyalok kana to ale do camera do bale gula phone tega Renale Arhana kore ko jakana foto shoot ko na tawa na ko dhara kana nantara he jakana na kore na ba third din ko foto na bal he jakana ar foto ho bain post dala Instagram kore third din tale halana gate kore ko to din foto shoot le tana to foto ko din tala Instagram kore to unku jotan to na surre basi ko to chana bang kana nyapam na lar to na to phone tege chola bipna finally guys na penjalan Sule Padam gad kana to bachla sen dekha kana to nani kana gad mana to nona side ni kana ar nani kana nyalok kana to dak ko dari ara kana kana tara no dak pre kana dan niat itu merad dak ko khalila na ajala ko to dak pre kana ga nyalok kana nani ka nyawa penyala nyalgu ka Sule Padam to enak kayak tanya adi jur biar ke bujana to situm kana situm do na pasti masa mau bujana kana ni kana karena tera mata tanya ora lagi ada jurang mana buka santai pak Arman na to kegiatan kana ni nyalok na bes nyalok kana lagi enak hor ko je kana foto ora kana ko